Bugün de bizning topşiruğa Zo'r Shirkli ovulundan qitlov xati keldi. O'zining go'zal tug'an kunin eligi ovulda g'imir kechirishi yoqdoshimiz Nugaybekova Farida Aysa qizi qarshilay. Ona bu motor g'imir bayrami bilan turmush iptashi Musa Harisovich, ular Istam, kelini Alfiya, balalari Aliya, Giliya, ular Asim, kelini Liliya, balalari Ramil, Og'su, qizi Alfiya, kiyavi Rafael, balalari Rail, Kamil ixlosdan qutlilar. Bizning yaratgan aniyimiz Zo'r Shirkli ovulunda tug'ib o'sib, onda maktabni tamomlaydi. Onlar Penza shaharida pedagogiya universitetida bilim ola. Ovul jirinni yaratgan qiz geri tug'an yog'ina qaytib ishga o'rnasha. Mana endi 45 yil maktabda nomusli xizmat etdi. Bugungisi kunga qadar u xizmat safında. Shunda atiyimiz bilan uchrashib, motor g'ayla quralar. Bizning uchun eng qadrli bo'lgan hurmatlarni bizni ixlosdan tug'gan kuni bilan qutlaymiz. Onlarga esenlik, sog'lik, uzun g'imir, jon tinchligi, iymon boyligi, bir-birsine tirik bo'lib, balonuqlarining rohatini ko'rib yashavlarini tilaymiz. Bizning aniyimiz bek yaxshi, bek sabr, bek o'ngan, to'g'riliqli o'rnak ani. U keng ham shod ko'ngilli, ulug' yurakli kishi. Buni hunarin saylab oluvida dalillab tura. U o'qituvchi bo'larak bor ovuldoshlarining hurmatini qozondi. Bolalar yaratgan ulug' yuragi uning hamon boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishladi. Kun sayin ertan uyanib u o'z bolalari yonina shaba. Ayyi, o'z bolalari. Shulay deb oti ani o'quvchilarim. Eyda da qo'y ora aniyimiz ilgari bo'lgandir. Elikki bit bugungacha tugul. Maktabda bolalarda ko'p. Qo'ldan planlar yozib, kuni-tuni daftarlar tekshirib, tunlarin yiqlamusha vaqtini o'tkazaydi. Shuluq chaqda uning oilasine de vaqti qoldi. Bolalarini yaratib, turmush iptashin hurmatlab, o'rnakka qo'yarliq turmush olib bordi u. Eyda har shaq puxta bo'ldi. Gul shashkaga ko'milgan yirti, eyi, oshi pishgan, belishi solgan, shay tobini qirgan aning. Kurshilari da ayrisha yaratalar o'zin. Siyikli biz senga kelashakda da yuragingning qortaymovini tilaymiz. Oldada shunday aktiv, pozitiv bo'lib, motor g'imir kechir. Sen bizning uchun eng qadrli kishi bu dunyoda. Qutlaymiz aning tug'an kuning bilan. Shin yurakdan rahmat yetkirib. Kelsa agar hallarimdan menim barg'alamni berar edim senga ketirib. Nindi so'zlar topib qutlar ishim. Nishik senga seyam deyik. Iya bir Alloh. Uzun-uzoq yillar irkalab ani deb dashiyik. Oltindaysın bizning ankayimiz. Qutlu bo'lsin motor bayraming. Jirga urib senga topshiramiz. Izgi tilaklarning baylamin. Qadrli Farida Aysiyevna, balonuqlaringiz, turmush iptashingiz yetkirgan tilaklarin bir baylamga tiramiz. Onu motor jir davom etar, rahatlanib tinglag'iz. Yauluqların şibeylep alıgan, yegirgele baş su əzirli. Nindi rahatani bardaydı, nindi motor bizning üskendi. Zatı palla, ani zatı palla, ışık tüplerinde kul bulgan. Minde kitem tüze sağınıp, abat qaytasılarını uyla. Zatı palla, ani zatı palla, ışık tüplerinde kul bulgan. Minde kitem tüze sağınıp, abat qaytasılarını uyla. Biz qaytılar ılı gayren kıdık, biz kitüller sağış eliga. Ellenin yırtılar kırdık indik, көңіл тарта хаман шулиге. Заты пала, әни заты пала, ишік түплерінде кул бұлға. Мен де кетем түзе сағынып, Абат қайтасыларыны уйлап.
Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Балаларың көтә үз тормышым, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтыр, килер җире булсын әнигә. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап.